Allah kitab Al-Quran. Malam 17 bulan Ramadan, nuzulul Quran, perdana ujonya malam 17 bulan Ramadan, nuzulul Quran, perdana masanya Nabi lam gua ira ayana iqra mula pertama masanya Nabi lam gua ira ayana iqra mula pertama kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hukum orang beriman kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hukum orang beriman meganda pahala dua anak Adam soyatin bagi kitab Al-Quran meganda pahala dua anak Adam soyatin bagi Allah kitab Al-Quran. Surat Fatihah bapun Quran, rukun sembahyang biasa gay lupa. Surat Fatihah bapun Quran, rukun sembahyang biasa gay lupa. Soyang dan baca surat Fatihah, sembahyang sabda Sayyidina. Soyang dan baca surat Fatihah, sembahyang sabda Sayyidina. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hukum orang beriman. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hukum orang beriman. Meganda pahala dum anak Adam soyatin baca kitab Al-Quran. Meganda pahala dum anak Adam soyatin baca kitab Al-Quran. Allah kitab Al-Quran. Basuran akrab riwayat Nabi, basuratkah fi kisah Anbiya. Basuran akrab riwayat Nabi, basuratkah fi kisah Anbiya. Kisah Sulaiman lam surat Namli, kisah Yahudi lam surat Taha. Kisah Sulaiman lam surat Namli, kisah Yahudi lam surat Taha. Allah lam surat Taha. Kitab Al-Quran kalam Tuhan kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman. Meganda pahala dua anak Adam soyatin baca kitab Al-Quran. Meganda pahala dua anak Adam soyatin baca kitab Al-Quran. Allah kitab Al-Quran. Surat Baqarah kisah binatang, lam surat Maryam kisah ke Musa. Surat Baqarah kisah binatang, lam surat Maryam
Maryam, kisah ke Musa, kisah ke Daud dengan Idris, dakwangan iblis kan tak mata. Kisah ke Daud dengan Idris, dakwangan iblis kan tak mata. Allah kan tak mata. Dalam Quran kalam Tuhan Jolok cah ikut nama gede. Dalam Quran kalam Tuhan